Yashim benta Menteri Rangba Gejala Ukonrat Sangma Hagajinya Sengba Bashispa Sanpoa Jongka ABDK Gajinya Kenduk Lang Kabahekdu Jongka Balang Baptis ha Meghalaya. Penyaso lais pangut kidkot jong ke NPP ha karo badha dan skembiang Ukonrat ke Sangma Yagijing Turai Barat ba jong keseng. Nang pinklan ke India hakikam banshna ya ki Semiconductor da kababu ya kejakashna bathamai thrang ban pinlong ya kari kum kawe ka bahetam hakajing penmi tiar elektronik. Yaro Menteri Rangbadu kari Malaysia u Anwar Ibrahim ya kajing yar ke India u ong bakadai kari ke bapelabha. Bat pau kinong ya lek kai kan thai ke India pendiam ya ke Bangladesh da sau lanot banyo ya ke nam job ha ke lempung SAFF under 19. Mentang ya pai syaki kubor na keleng gejala. Menteri Rangba Gejala Meghalaya Ukonrat ke Sangma ulai shimbenta hagajinya sengba bashispa sanpoar jongka Achik Baptist dal kipa krima kajinya seng kabahe kabajulong shisien shisnam jongka Balang Baptist ha bajeng doba hagajing tho jong u lengba kilat pathai kubor u Sangma ulapen pa bakasoba kayeng na kabenta gajinya lang kabahe tam jong kireunget bat gajinya teli da kabaduai ba ublei un kirkhu ikibrieu bat ya kajaka hi barok kawe bat bagi Hikai jong u kenya lam ya baro ban im hagajing sung gajinya teli bat gajinya long shipara kani ka lempung ka pen i ya gajingam tenrai jong ka ABDK hagajing long bikin jamin sim bat hagariti duster na ka benta ban wanra ya gajing suk hapdeng kinong shongshnong. Menteri Rangba Gejala Meghalaya ubalongru National President kaseng NPP Ukonrat ke Sangma ulap diang snobha ya palat lais pangut kidkhot naki seng sain hima bapher ha kalempung pediang burom yikibawan ban penyaso sya kaseng bala pinlong ha karo badha Usangma ulapen tikna bakaseng kekloi ban yada ya kahok cengkipai riulum bat ban yatreilang na kabenta ban kentiu ya karoi kapar khamtam hashwa ban penlong ya gejingjiet nong mikmat sha KHASI ula ong bagajing yu ichngai jong ke NPP bat gejing shidrhem jong kini kidkhot bathamai kanang khampen klein chu ya kathong jong ke NPP ban don gejing ateli ban nang trebha bat senchar yakipat ba ha karukom kababu shwa yakipat ba ha khamat e Mentang ini pai pat syaki kubor nakatan cetai lamingi. Menteri Rangba Jongka Tripura Dr. Manik Saha ulaya shimenta hagajing play ya ka annual state conference atukon arhajar arpun rio hakasian kabakhat ar. Kani kalempung kalong kum kadak jong karensan kabakirpang ba na kabenta banyo gajinga trailang bat kinong tray kibalat tibet banya samching start ha gajala ha kabala ya don lang kiriu shempang bat kitu kibaya don benta hakikam bapher banya kren shapang gajing ya kikam bat kilat kilenti bala shim na kabenta kalawei banwan kani gajing shim benta kapen i baka sarkar katray rat ba ban kirshan ya kapuli puthi bat kikam ha Tripura. Chief Minister Jan Arogya Yojana has significantly helped patients to access free eye treatment in Tripura.
The referral load for eye diseases has remarkably reduced. Critical conditions such as retinal detachment, then glaucoma, and macular hole can now be effectively managed within Tripura. Vision is more than just a physical sense. It is integral to a person's quality of life, their connection to the world. The MOU was signed between AIMS and Health Department, Government of Tripura, in New Delhi on 15th October 2025. I was also present there. So the aim is to improve medical services across the state, including Agartala Government Medical College and GBP Hospital. Lapin Klein Yaki Bor Pahara, Hachura Chanpur District, Chongajala, Manipur, Hadian Gajiyakan Art Kabadangshan, Labu Yakaperton Kishipai, Central Reserve Police Force, Hagijaka Kibakham Shongsir, Ringkat Batkikali Shipai Balabiang Gijiyada, Ban Pahara Yakayingsa, Chong MLA ka BJP, Hadian Ba Kalashat Tombor, Hakipat Ba, Kibor Pinyat Kilaperking Yakibor Pahara, Banyada Nagajingmi Shu, Kinu Gijiyakan Art, Bat Pentikana Bandan Kashong Sok Shongshan Haka District. Tungin yapet menta saya ki kubor nakal lengkari. Ka Presiden Karwi ka Draupadi Murmu menta kasni kala late ban bu sentiu ha umot sakkan mau jong Presiden Barim Karwi u Dr. Zakir Hussain ha Rashtrapati Bhawan ha ka lingkhu sngi kha jong u lakha u ha ka pratarik urimpang khat praspa khandai phunyo ha Hyderabad u Dr. Hussain ulong u Presiden Balai jong kari India nadu ka khat lai turik u jemmang khat khandai spa ndri phunyo hadu bandaklat ha ka lai turik u jemmang khat khandai spa ndri khandai kani ka jingbu sentiu sakkan mau kalong ban burom ya ka jing krau jong u kum unong hikai bat uriu itri ubalano senyang shibun ban sandur ya ke India ka pamenta. Menteri ka Sarkar Pedang u Ashwini Vaishnaw ulaple ya ka di set work electronics ka balong ga chakashna ya kitiar electronic ka bathamai ha Bengaluru kani ka long kum ka sinjam ka bakirpang ha India ban poi shakathong ban long kari ka bapaw ha ka perthai ha ga jingpenmi ya kitiar electronic bat semiconductor Vaishnaw ulapen bana baga jingkershan hakalyang kamang tingka nakabenta kikam electronic lapen keu shaka saupho hajar kulo tingka hakaba lakmi lenti baga jingshna yaki chip bande shabar kan sedang no mentausnem ulakren shapang gajing yat kakam banshna yaki chip kat kum gajok bamenta gajing wan jungki company kiri kaperthai kibashna yaki tiar kitar bat gajing penyat yaka semicon 2.0 Right from customer product definition to designing the final silicon, getting it taped out and getting it validated, that entire thing is being done in India. We will be focusing on design as the topmost priority, equipment and materials as the next priority, talent to a next level where much deeper capability, that capability to design a complete system as a student, that will be our next target. Getting more fabs and ATMP units will also be part of the work, and making sure that our path to 7 nanometers from the current 28 nanometers, that progress to 7 nanometers will be part of the next version of Semicon 2.0. We should be able to finally complete it within next few months.
halor gajing le jungo jong menteri rang badu kari Narendra Modi sha Malaysia u secretary katanat ki kambari u P Kumaran ula penpau gajing penklan ha gajing adai para brio ka kolshor bat gajing te kular ha kalyang kayo ka kon hapdeng ki artli kiri ula pen bana ba omdan kam banyo visa bat ki e visa na kabenta ki kam jingo kai perthai kat ba ula kudoru ya gajing te kular halor ka NIPL payment kaban penla ban siu ling bagi QR hagi jaka khapun ukumaran ula ong bagini gijing thmu ki pen i gijing jeliu chong gijing trailang dak bak dau ya gijing angnut chong ke India bat Malaysia ban wanra i gijing penyaso ya ki ari bat gijing trailang. Both the countries have also instituted measures to promote P2P exchanges in addition to cultural and commercial contacts. We are extending visa-free or gratis e-visas to each other's nationals for tourism. As a result, in 2025, 1.4 million Indian tourists traveled to Malaysia, whereas 300,000 Malaysian tourists visited India. Malaysia thus became the largest source of inbound tourism to India from the ASEAN region. The agreement between NIPL and PayNet today would take our people-to-people cooperation a step further by making cross-border QR-based payments possible. The outcomes of this visit, we can say, are of immense significance, not only because of the range and diversity of subjects covered, but also the positive impact they would bring to our people and therefore reflect the true spirit of our comprehensive strategic partnership. Mentangin ya pai shiki kubor na keleng ka perthai. Menteri rang badu kari Malaysia u Anwar Ibrahim haba ajingkran hagajing alang bad menteri rang badu kari India u Narendra Modi ulayaro igajing riuspa jong ke India hakalyang ka history ka culture bad ka sap ka phong u Ibrahim ula penpa bawatla ula wanjingo labun sin ya ke India bad yai ling baru ya kithan ba repair Henry udang sngau badang tip tang khendiat chapang gajing yar jong gajing long jingman hapo kari ula khot ya ke India kom kari ka ba byang bha ban le jingo bat ban yo jingnang jing tip naka da ka ba penpa wi gajing jeliu jong gajing ya dei ha ka culture hap deng ki artli kiri kani gajing ro ka penpa wi gajing nang roi ha gajing ya dei hap deng ke India bat ka Malaysia ringkat bat gajing penya ya gajing ya trailang ha kalyang ka buit traikam bat kayo ka kon. Excellency Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, Excellencies, ladies and gentlemen, of course we had long-standing relations since 1957, but we have elevated it to comprehensive strategic partnership in 2024. The deep historical ties, strong people-to-people linkages, and ever-expanding economic cooperation. This meeting and these exchanges, very vital, very strategic, and critical to advance and enhance relations between India and Malaysia. Menteri rang badu kari Narendra Modi habai shim bentalang hagajing alang bat kinong thok khubor hagajing le jngo jong u sha Malaysia ulapen bana yagajing play ya ke Indian consulate bathamai ban kirshan yagajing nangke hagajing ya dei hap deng ki artli kiri u Modi ula banjur ba ke India bat Malaysia kilapen yar yikilat ki kabu na ka benta ban yakalyang ha ka puli puthi ha ki skul ba gajing ya trailang ha ka sengkam sengjam bat gajing penroi yaki sap ki phong hap deng ki samla kani ka senjam kathmu ban penklan ya gajing penyaso ha kalyang ka puli puthi bat ka sengkam sengjam kat badang penklan ya gajing ya dei hap deng kini ki artli kiri kani gajing le ka pen I ya gajing kular jong ke India ban penroi ya gajing ya dei ka bajan hap deng ki parabrio ki jaka puli bat ka Malaysia. हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं. हमारे बढ़ते संबंधों को सपोर्ट करने के लिए हम मलेशिया में नया कॉन्सुलेट भी खोलने जा रहे हैं.
Menteri rang badu kari Narendra Modi haba ajing kren hagajing yalang bad kinong thok khubor bad Menteri rang badu kari Malaysia u Anwar Ibrahim ulapin bana ba ke India bad ke Malaysia kin pinklan ya gajing trailang ban yele persha iki kamle no ban ya sam yiki bor sentiat bad ki kam pahara duriau kat badang pinklan yiki jing trailang hakalyang ki kam ya dari umudi ulapin paru yiki jing tmu ban penbha yiki jing dai paralog hakalyang ki artificial intelligence ki digital technology ki semiconductor ka kot ka khia bat ka jing dap jing biang ha ka bam ka di ulak dau ba ka India Malaysia CEO forum kala ple yaki lat kilenti bathamai na ka benta ka khayi ka pateng ka jing be tingka bat ka jing pen kala ha ka yo ka kot ka ba pen pau yiki jing nang jeliu ha ka jing dai hapdeng ki artli kiri रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में mentangin ya pai shaki kubor ya lekai ka India kala penrem ya ka Bangladesh da saulanot ha ka jing ya lekai final banyo ra ya kanam la du ha ka Limpung South Asian Football Federation Under 19 Women's Championship kabalalong ha Pokhara Rangkasala Stadium ha Nepal ka Captain Gajulan Nong Maitem kala yo bantep ningkong penbut sakakul jong ka Elizabeth Lakra ka Pearl Fernandez bad ka Anvita Rakuraman kabala penlong ya ke India banyo ra ya ka jingjom ka Tulba Eastern Zone Football Tournament kala kutno Hamadan Shnong Umroy Ej ha ka ba ka One United FC kala penrem ya ka Kalumlang FC da Arlanot ha ka jingela kai final ka ba itanan la penlong da ka The Ultimate Legend Bikers Association kani Kalampung katmu ban kentiu ya gijing pen mi pisa na ka benta ki long yeng ki baduk bat ki bajenjar baken thop ya gijing pen shna ya ki yeng na ka benta ki long yeng ki bomdon ya ki yeng ki sam hari boy district ka Western NCB kalawan balai ha kani Kalimpung hadian ba kala penrem ya ka Umkte FC lang ba ka tiebreaker ka kenhun ka bajab kala yo ra ya ka song pisa ka ba shilak tingka ringkat bat ka trophy ka kenhun ka bawan baar ka Kalumlang FC kala yo sanpo hacha tingka bat ka trophy kat ba ka Western NCB kala yo shipo hacha tingka ringkat bat ka trophy ya gajing alang penha perda la pen pu pen phieng da gajing don ringkat chong u MLA ka Umroy uba daman bait la mare bat ki we ki riu pau khman ki bala pen pau ya ka mensim ya tip lem para brio ka badon shelendat chong kani Kalimpung Hoy nga sobrang sibentaro kumbang atip babalik ka seng tulba ka penlong ya kani ka tournament ro kadai naman ta kalalong no kum ka we ngilaban khod ya karo ka charity tournament namar kidon ni ka jing tumu panle bha ya kiduk ka besuk ki badon sepok ni ka than ka dong ka jong isane kidon ni ka jing tumu ni ka vision ba don ka we ka ying ka beduk ka bai isane lam isane ado kata Hapo ketika senam borembong, namar kano kajing mi kafan mengiyo, nagani kajing penlong ya kani tournament kan yaj bet, syakata kajing pen biang nane pen sna ya kata kajing jong kita ki baduk
kebetulan pos nang Borombong. Pangai ro kum pemele neki pors ki bor ngan kan ngani ro kat lang bet bat ka seng ka jong pi bat hero pan snai kata ka jeng po Borombong ro ngani don bentahi ngana IT lang hi bat pi pangin ya le lang man penpit yang benta kita ki beduk besuk. Timen tapan ini pet ye gejing long jing man kasen beneng hakal leng ki benta jong kejela. Hatura gajing kriat kalong khatlai degree Celsius bat gajing shet kalong arpusa degree Celsius gajing sngam ka hau menta kasngi kalong saupra na ka shispa haba pai pat shanong ba shilong gajing kriat kalong pra degree Celsius bat gajing shet kalong khat khandai degree Celsius gajing sngam ka hau menta kasngi kalong sanpho ar na ka shispa kat ba hajowai gajing kriat kalong nyo degree Celsius bat gajing shet kalong khat khandai degree Celsius gajing sngam ka hau kalong saupon riu na ka shispa Kasun beneng kan syai hatura shilong bat jowai. Syuaban poi sya kabakut jong katup kubor ngini pej biang sasisian yakimat bakongsan. Isim benta Menteri rang ba gejela ukonrat sangma hagajing sengba bashispa sanpo a jong ka ABDK kajing kenduk lang ka bahe ru jong ka balang baptis ha MEGHALAYA. Penyaso laispa ngut kidkhot jong ke NPP ha karo badha penskem biang ukonrat ke sangma ye gejing trei barat ba keseng nang penklan ke India hakikam banshna ye ke Semiconductor da ka babu ye ke jakashna batamai thrang ban penlong ye kari kum ka wei ka bahe tam ha gejing pen mi tiar electronic Yaro Menteri rang badu kari Malaysia u Anwar Ibrahim ya gejing yar ke India u ong bakadai kari ke bapela bah. Bat pau kinong yelek kai kentai ke India pendiam ya ke Bangladesh da saw la not ban yo ya ke nam job ha ke Limpung SAFF under 19. Te paralog katung ila poisha ka bukut jong katup kubor jingi menta ka janmiet hadu bangin daya syambiang bat pila syai ka sngi ha kapor nyo beje janmiet kublaya pi baro.